Iya. Gitu kan? Sebenarnya ngagudang aka bola nauli do aka si paingot dan si pasingot. Nelian yak kana marhum roka Tuhanmu ala naong takas matutu nang majalo pamasok-masok kamu sian dewata marhite Naposone. Darjane marhite naposone. Itu Jadi sebagai nami saya rumah tangga sih di rumahmu tujulano di tonga-tonga di masyarakat nawar natoras lumobi siului patik di dewata tadi dong siului patik di dewata jadi memang marsia jual mamu sadama rohamu mula dong masalah soal marsia jual mula kami ketak do berantem ada berantem manis cuma manisnya manis jambu jadi melalui tingkat kamu dan ada rumah tangga nasorong persoalan Iya. itu kan alai bodoh pinarame mulu memang disuat tom harame on nasab dewatai di bakasan roa jadi saya tubiu mahamu takutan pinopar tujulanon jada turinggan nama rumah tangga muna si coro pinopar mahamu ini on kakawa bahasa Melayu itu enak rumah tangga kalian semakin rukun dan mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Semoga kamu sukses semuanya dan jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan dan jangan lupa juga mau menyerahkan pergumulan kalian atau persoalan yang kalian hadapi, serahkan semuanya itu kepada Tuhan agar semua rumah tangga kalian dapat damai dan sejahtera dan hidup bahagia. Amin. Tutunion na buruna alang buruna pariwan na songin ang dina lapas hatos silua manangkado pema na malo nami musin na hopartusi molo pangiduan yan lagu garisi ma olo Matingan tadi apa betul mau bilangnya masalahnya orang pulang sendiri sangat bahagia dan dari bisa hari ini diresmikan oleh Tuhan sebagai semesta. Harapan kami tulangmu semoga ke depan ini baik-baik kalian bisa jadi rumah tangga tiruan di masyarakat, di tulangmu, apalagi di Tuhan yang Maha Kuasa. Kami yakin kalau memang selalu dipikirkan apa yang terbaik itu, tentunya rumah tangga kalian lebih baik daripada yang sudah. Jadi kalian apalagi si terus diadakan mungkin sudah tahu mengenai pribadi dari si Deborah. Sudah kan si terus? Udah tulang. Demikianlah. Itulah harapan kami. Ke depan lebih bagus lagi, lebih terindah lagi. Tulang dengar, Deborah. Amin, tulang, amin. Semua lima.
walaupun kami nanti menyerah memberikan ulos hanya untuk mengurus ibadah. Tuhan akan menguruskan di kalian. Maju. Jadi udahlah, udah nggak panik ngomong orang dekoran. Jadi bersama Tuhan. Iya tulang. Kasata mo to ka orang ni hamu. Itu kami siap tulang kapulo mandok kada. Lumini namin ang mga jalo. Ang masamusuan siyang bagas na rituanta. Iya, Hindi iya. na kusoran. Diamu berek ku si Dorus ke berek ku si Bora. Bora ingot agudang pura-pura na kisi na kanatorok na makatolong niyamu. Ingot may piyok. Lahod di bagas kulo mo. Artinya ikon buhay mahoja gabi kong masitiruan. Guru ni Raja, unang pailahon. Walo anong pergumulan di rumah tangga. Songon si Bora mengadu si Madua. Kamu terus mengadu kamu si Madua. Masih tinggap keluarga kamu gabi keluarga ni si Turuan. Tonga dengan keluarga. Tonga di masyarakat terlebih di Tuhan. Kalau kami tulang nami buat ulos, kalau perhidayat don, anggo nama masuk-masuk. Buhat taruh kali yang nami dua kurang musalu tapi bumi kami tak bolong nah kongkong mata atau dinami tuhamu dia mahamu gawe keluarga na bahagia Maju. jadi mahata sahata mahita tak bolong dan kata sebelum ka kata sahata kami saat maju ngolong nama nabai manusia Ko siya puri na king una pagajang sa kubay katain na. Diya ko na hatanin gusto sa nami ate. Gabi tulang Siroon gabi. namin, isok kami buat ulus ng kastor rabo hatani ulus siroon namin Tuhan muna. Asa na puram man ay di dagan ay nabiya di pinggap paso. Bukan sa tayo ulus na kastor rabo mangulus ibaran. Tuhan tama yang ko masuk-masuk. Masolo tinong kubote yan. Saat kami di ulaw munaon, pasal tulus ng kastor rabo asimura tuata. Saat mahita tuang gabi, saat matat parang asa. Tuhan terus doa tu paribakku. So katanya dia dua baru nami asal do arupung ma tugu-tugu ni lubu tugu-tugu nai binai matu sobo nang naksor matu ama nama raula la buru asi marau tu ata tugu-tugu pahupul sa matu nama ini sa matu nama nono lima hatasian kapubolon narong dia karo panu sa tai matu Aku mau
Las isong mahamu kusong bahami raja nami. Iusalak kami. Di bangasa pati kenalan mga tiki hita tulang. Las maruham na tiki na mga ulusoni marajay upasatay man non. Jalang-jalang nami. Doa raja nami do surwata. Dihamu pergelengan nami Magasidorus. Disuruh kami saluhuk na hula-hula muna siya na matua satu napasok. Pasahaton ulos sitorok rabu, ulos nahapal, ulos nagajang. Ang iya mak songon hatani ulosi gajang mabarita gabi, gajang barita huras bigon nami. Dihamu saluhuk na terlumumi ma di parupu nami. Sotorok ma song torok rabu ulosi pinopar muna. Hapal ma paso-paso siya turhani jalong muna. Marhite tang yang nami tutuhani. Serioloi ma saluhuk na akabangiluatta. Ali adong sawat dohonokku. Nagudangat kita na poso terlumumi na pasunungay. Tang mem-mem ulaw non tang na mem-mem ada to. Mungkin nang mem-memon tang bayi nolong. Oh, lo tulang alo. Kamu sendiri potosa kerugian sekian puluh juta. Oh, lo Tidak mem-memon. Alani ulos ibokan ulos. Alai makna uloson mungkin tidak belum tentu ibu kamu. Ulos mau diperjelmakan uloson ulos. Unang lupa oloi si paingo. Mau si paing itu si mau si paingo buda. Unang lupa oloi si paingo. Jadi ido di bernama sudah langsung naik. Mulai sianak katulang satu aku. Ulos ido. Magido kami tu debata anggiat unang lupa oloi si paingo. Unang lupa kamu di bodoh yang kedua-dua. Satu lupa. Jadi dohonan nami masuk di kedua-dua. Asabis serma matanya harus kebisaran. Kotak matani bulan sekat sudah setu. Mana dia pun bersama doh boru nabui bangga dua-dua. Sasaran di solo sama itu bukti. Di pasar tani ulah setorang rambut. Saham mamut mengelas setorang tohok di dungan itu Tuhan. Itu main di gedang nak.
pinasa nami songon ulos solong tu bere nami. Ya wi mati. Molo ulos solongin makoho daging dui alai angkon alam dalat dui agiat tung di paso-paso tuhan dia kapar tontion. Biro molo songon atani ulos nakin na wi pasatam. Arani man di bagas sadario lung na betul sikul beulota di mana ulang di sadario. Markiti nima so na iro ni hatan na tudu mamandok harapangan du dala tuta dala tu jabu hatan na uli hatan na dengan apu hamu may maratungan ni jabu sa disuruh sa matubortean negara nung asa dulot tom iba sa sadaron oras may taluhut tu banggewian tu para oras buti mahami amang boro mau lihat madia udah nami sa tuapung nami dinapasahat to kamu udah serbangi lima tu pau pumuna ay ma anak do parumain nami goklas ni roha tulang di pabay na muna ulos nagajang ulos itoro rabu tumulido roha nami jala magyaya ng roha nami alaniya na tulang sa itotong mahamu dinatuhan diya mo sigajang umur doa si aton na si atuhan tayo asa do mo sa maniroy hal parkendong muna at to nga tulang hatan ni pangapo ni mabaynon nami sika ni hamulaton nami maranopok kamurajan ni hula-hula nami asa rohon nami sa onino ni nabatuay turtuin na du tiyo na lote hata paso hata gabi hata nauni na pinasa ni hauna wata raja sa iunang mamujuk muba sa iunang mamose asa sa masolong tinogo tumotehan toho man di rodang ni hulan nunga sa ato jalo hami ulas sarbang ulas nagajang siyan hamurajan ni hula-hula nami saat mahami kabihan jala tu pahorasan di dongan Tuhan mau lihat matulang pasatay na patikaron turajay asa rajay manung ima bere huna to boruna tuntongan ilagas namo Masikop di bagang botario bisa una kahata puda dohot makorasi di pasari muna bere soni manang hangburu sonari bonon nami mahabutu jabu tugun nami mahitin luso las marohamuna di haroro nami imatulang na siap baga siap yapi atit beha berdalali hamba ubun dalali hamba cukup ya deh tulang gabi tulang serangan nanti tulang tong do buru tulang rote dalali hamba cukup baga siap yapi ya las pagidon nami Yesus nari be tugun nami hamutu jabu jala par musik nami na boru nami do bere nami tu jabu emang to musik na partuji